posao volim zato što mi daje slobodu, znači mogu raditi kad želim, koliko želim. Ta sloboda koju imam jako puno utječe na moju kreativnost zato što nisam pod pritiskom. Ja, znači nemam neko radno vrijeme u kojem ja sad moram nešto smisliti, kako ću nešto napraviti, da li će to biti dobro ili neće biti dobro, nego u nekakvom svom vremenu ja onda radim to što volim raditi i onda to super ispadne. Moj dizajn je poseban po tome što su na torbicama različiti likovi. Znači sve ono što si je netko drugi zamislio. Znači zapravo ja ispunjavam tuđe želje. Ponekad i svoje, jel? Ali najčešće dobijem u inbox poruku ja bi nešto ovako. I onda za mene počinje izazov i onda tražim da li se to može, da gledam jel mogu to izvesti. I sve u cilju da zapravo osoba koja je naručila bude zadovoljna i sretna i naravno da se ponovno vrati. Najviše me inspirira biljni i životinjski svijet. Jako volim prirodu, jako volim cvijeće. Životinjice, najčešće bube, to budu, kao što se vidi, moja bubomara je tu najzastupljenija, pa recimo banda, vjeverica, ne znam, sova. Najčešće se provlače te stvari po torbicama. Najradije izrađujem torbe za mame, znači one su malo većeg formata. To mi je nekako najdražije zato što znam da će biti unutra stvari od malih bebica, igračke, dudice, pelenice i da će se mame šminkat sa takvom torbom. To mi je zato nekako najdraže. Želim da ljudi koji nose, zapravo žene, cure, mame koje nose torbe, da se osjećaju posebno uz moju torbu i da svaki put kad vide tu torbu da se osmijehnu, da im bude drago, toplo pri srcu i da kad neko vidi torbu da kaže wow, kak je super je torbica, ja bi tako, da požele, znači isto takvu torbu.